Ua wharerero atu o Hiti FM ia Lewis Le Chen mut i frani no papeite i roto i te pū BPDJ. Ini ai tona ohipa e tana wharereira na te mopiahi no te wharehapira no manotei. E te wharere au i te mo tama no te piha CM1. Nani ai a te prau tungu o hamanira ino te tata. E promo te mahana o no matou. No te e pū e no rātou toa te motama, no te mea te hamatou ni mātou i a rātou, no te wharere mutu e, no te mea e te pinipini rātou mutu e pē poromu anai, no te pē no te tito trora. Te mahana whaataa e te tōrua mutu i whrani, no te mea tamatou pū, o ia hau no te wharere te mo uitama, no hapi i a rātou te Aotearoa, e no te whaatura rā te tei. E roto taratou rā, e horo ai hoi tēme, e whahihia no rātou no pahono, i tamatou ani rā, me peo ane wharere rātou te whiwhi, i roto ni te wharehapi rā, ora i tō rātou rā, e te wei atura, te pā no te hapi rā, no te paru ria rātou, no te pēani no te tino, proi ato te mawhera rānei, e taratou huru mua te uhipa natirara. No te mea nene rātou i wharere te mo tātā e, o te nene pi a rātou, e whaatupu te mo prau fōwhō anei, ora whaiti te mo hohoa fōwhō anei, tēnei nā rātou e maimiti te moiha, o te paruru e no te ia rātou e roi te e whiwhi. Ti te prau hopea? Ai tā me o ora no mātou no te mea e rea te BPDJ anei, te vera atua te mo tātā rawaihi o te rawe te uhipa no te arei, te mo whiwhi e te mana nāro e whātai te man o maruru no te tātā no te whāte te whareapira o Madame Garbut, o te whare i manini i amatou, e tēnu atu te mo tata hapi, e iau tōtua Hiti FM, no te whaite me te pē no te auam te whrani papeete, o te hari wharere te uiapi, e no te wheruri i a rātou, e horo i a rātou te mo man o no patuta rātou ananhei.